وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan sing kami hatiranan, ayarin na isabkitan niyo waktu na to ini. Amo na in waktu puas maghrib, sa tayarin na yung gurumulya, amoin tagsuko sin waktu, insyaallah ta'ala, itukbal ko siya katutan niyo. Walayron na roing kang Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin itu mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan dari naisab kami mga kamaumasan sing kamu kabiaksahan humatud naisab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu harin diin na sadya in abutan fin suara ini aula-aulana aula-aulana masih rakita niyo si masirakitan niyo pengajian bunga sin pag-iman
Aula-aula na to, habang asin pag-iman. Masi-masira kita niwa pangadyan. Paamalan ka to taning. In aamalan sin bar-iman usog. Iwan bar-iman babae. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, in ayat yatud na mo maung pahadarat sing kami ayat Pasuratul Qari'ah ayat hikaunom pa ayat kahinapusan. Adapun yung pengajian tani rihayat ini Adapun yung pengajian tani rihayat ini pagpakuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala damikian pagpaanib kato tani wa parakala makamumula atawa kamumulahan dia dunya iwan adlaw wanagana. Dahil nga sabab yadto di hapangadyan taniw ini. Biyay ta kato taniw si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun dahing ha mga hinang bang nato mahinang. Mabugat timbangun hati timbangan hadlaw kana. Dahil nga sabab yadto in mga sila bariman usog iban bariman babae apabila hiwaita na sinallahu ta'ala iwan sin nabi niya makakuyag doon sila hakabayaan sinallahu ta'ala. Ada puning kakuyagan kabayaan sing kita niyo. Aun waktu day da mahinang kasusahan. Mga anak apo hatiranan, tainguran taniyo impalman sinallahu ta'ala, amun daugbukan simbar iman usog, iman bariman babae, misan uno na hindi matung kanila. Misan uno na hindi matung jimaturi hadunya ini. Di da mapindaing kakuyaran nila, doon da sila hakakuyaran biyayta sinallahu ta'ala. May taayad to. Tiyanto nila yung kakuyaran dahil nga Allah Ta'ala mahinang hikasanyang hakabuhi iman mahinang tutungbasan sa rayaw-rayaw hadlaw kanakan. Dahil nga sabab yadto pagbayta sinallah Ta'ala kanila iyamalan nila ing kakuyaran tiyay kuran nila ing kasusahan. Parman sinallahu ta'ala, فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ
Biyay ta di ka itong ayat ini. Iwan ayat kaiwanan in pagtimbang sinhinang mabunal. Al-wajnu yawma idinil haq. In pagtimbang sinhinang marayaw mabunal. Dahil nga sabab yan, in pamaugbog simbar iman usog, iwan bar iman babae, doon sila habiyay ta sinallahu ta'ala, sabab mabunal. Fa'amma man sakulat mawajinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Mga anak ka po, magtimbang sinhinang. Dahil nga sabab yan, suntuan sa rayaw-rayaw, Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magad hatarikan niya, magada pamang apang mando, piya sampay niya. Nawa man siya, in sa rayaw-rayaw singuran, amo na yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sila katantan suntuan. Pag-ig sin Nabi, in sa rayaw-rayaw suntuan, amuna in upat khalifa. Dahil nga mga suntuan sa rayaw-rayaw, mabugat in hinang nila timbangan, number 1, Abu Bakar Siddiq. Biya din imbugat sinammal iammalan ni Abu Bakar. Amuin suway patut upihan iban singuran lagi urulun sin ummat haulihanin. Muna-muna mga anak po pagtuhan. Biya ita sinjunjungan alaihissalatu wassalam, bang timbangun in iman sin Abu Bakar, iban sin ummat, isa-isa niya, mabugat in iman ni Abu Bakar. Isa-isa niya, salaksa, inhan si paktimbangan, mabugat in karayawan, sin ammal ni Abu Bakar, hay isa-isa niya. Si pangasubuwang maita, ipag inu-inu bang maita, inna nga subura iwan na ginu-inu, bari iman usog, iwan bari iman babay. Dahil nga sabab yan, pabila sila, umalup pakabayaan sintuhan, uno-uno para kala, murul sila halimpa. Sinjunjungan, iwan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, aula-aula na pag-ig niya, number 1 ni Abu Bakar. Magkarunahan kita niyo mga anak po. Maita, yari kita niyo hamasa. Mataud fitnah. Di makatangki sintao, kabayaan niya, hapikilan niya, strategi niya, suway ra siya maun pakabayaan sin Tuhan iwan sin Nabi niya. Hikarwa suntuan, mabugat inhinang nila marayaw at timbangan, Umar ibnul Khattab. Dahil nga sabab yan, biyayta niya kato tanyo. Kabtangan niya. Yung kabtangan si mga upat ini, papagbukan si Nabi. Wajinu anfusakum qabla an tuzanu. Dahita sin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, timbangun na to. Saypuahan na to. Ininang na to, hari pamatimbang, hari pakasaypuahan, hadarat sintuhan. Unin natin niya, pakugdanun na to, paamuhon na to, hakabayaan sintuhan,
ang pamabugat timbangon. Ang pamabugat at timbangan. So ba ini pag inuinusin tao ininang niya, mabugat ta katimbangan at tawaway. Ay sadya siya mamayta, baya-baya na sintuhan. So ba ini bata niya, baya-baya muna, bang muri akarun ng kabayaan sintuhan. Ikaruan, kabtangan sin Sayyiduna Umar. Hasibu anfusakum kablaan tuhasabu. Say puahin niyo inhinang niyo, auditan niyo inhinang niyo, hari pa kamu ma-audit sim final auditor. Bang kurikda, bang kimugdan ka. Indua sila nagsunod ini, mabugat at timbangan. Maita, kimugdan in panauhid, kimugdan in amal, kimugdan in hinang hakatulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Kagunahan na to, amasa na to ini. Na, paman sin Allah Ta'ala, pabila maunin pagtimbang, mabugat timbangan, di mayawin hinang niya, mabugat at timbangan, pahuwa fi aisyatin radiyah. Kimugdanin hinang niya, haatulan kabayaan sintuhan, insiyayan parman sin Allah Ta'ala, halawm kabuhi sa rayaw-rayaw hadlaw susungo. Na hindi hadun niya. Damik kiyan da hindi tumagna indayaw para sa niya, manulin-tulin indayaw para sa niya, paadlaw ka na. Magkakunahan kita ni masa na to ini, sabab masa na to ini makiamat. Nagtagna na sa way inu-inusin tao. Ima na sing kiamat kahalubiluhan. May kahalubiluhan, di na makadin tao haamal wiyata paamalan kanila, di na sila hasalakan paakarun kanila, amurakuman imbar iman usog iwan bar iman babay. Pasandungon na to marayawang timbangon inibadat tanyo singka iniwan simbihaon. Paamma man sakulat mawajino. Bang natimbang pagtimbang inhinang niya pamarayaw, kimugdan mabugat. Sabab intong bas sinhambuk, apagbasa mo sa jasing Quran, inhambu kuruk hangpu. In bulan Ramadan yaon, in sunnat, bukun na sunnat, pardo na. Bangyad to kimugdan, timap panakaw. In kabuhi mo, di kau makananam hapdi, di kau makananam uhaw, di kau makananam liso, in kananaman mutari iwan baya, iwan kuyag. Maita, aun hit, janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan yung panindog simbar iman usog, ibang bar iman babae. May niyo gat timbangan inhinang nila pamarayaw. Number 1, at-ta'atu wal ibadah. Kimugdanin pagtaat nila, kimugdanin pagibadat nila. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Parman sin Allah Ta'ala, hisiyusin nagtaat, iagad niya yung kabayaan sintuhan, iagad niya yung pamandu, hiatud maun kanila, iagad nila yung salakan,
In kinang nila pardo, untong. In hinang nila sunnat, untong. In hali-hali nila naghinang. Ubos naghinang sin timunay, sin pardo, iwan sunnat, ibadat. In tug nila ibadat. Takaw yan mga anak ka po. Dahil nga sabiad do, timbang man yung pagtaat nila mabugat. Timbang man yung pagibadat nila mabugat. Timbang man yung amal nila sa bugat-bugat. Sin maluhay hinangon. Taniw mga anak ka po. Makakuyag yaddo. Ingkiw yakanda bariman usugi bang bariman babay. Imbuko niya astula. Hikaruwa hinang mabugat. Mabugat at timbangan ng karayawan niya. Ingan makuyag siya himinang. Al-hasanatu ba'dal hasanah. Karayawan, ganapan karayawan. Bukun karayawan, time babawan sin kangian. Kaya nga sa babian, hindi mabay bulan Ramadan yaun. Naparayaw niya, mabutin Ramadan susungon, masira siya harayaw, nakiparat, napapasindusan niya. Mabugat at timbangan. Nabangway na al-hasanatu ba'dal hasanatu syai'ah. Pag ubos niya himinang marayaw, himinang dalawong simangi. Ubos niya naghinang bay malingkat, hangkabulan, liubo niya sinang kadlaw. Liubo niya sinang kaminit. Liubo niya tarpatain. Liubo niya sinang kakudyap mata. Ampay bariman, al-hasanatu ba'dal hasanah, al-jiyadatu ba'dal jiyadah. Karayawan, ganapan, bulan karayawan. Maita, iagad nimbaita sin Allah Ta'ala. Yudha'ifu liman yasha. Lipatun makamatao di siyusim mabaya iwan kabayaan sin Allah Ta'ala. Hisiure mabaya kabayaan sin Allah Ta'ala. Bariman usug iwan bariman babay. Dahil nga sabab yan mga anak ka po. Asubuhun tanyo rumad lawang kita niyo nakalamud hakulalan yadto. Bangway mag-usos kita niyo lumamud hakulalan. Mabugat at timbangan. Mabugat timbangunin ninang niya. Hisiyuin singuran Abu Bakar. Hisiyuin hi Umar. Dua na adjad to. Sababing mga silad to, maingat manglasa, iwan maingat kalasahan. Bukon sila magpalasa, biyasin masatay ni. Sa maingat sila manglasa, iwan maingat sila kalasahan. May tayad to, naagad nila, in kabayaan sintuhan, iwan kakuyagan nila, imbiyayta sinallahu ta'ala. Biya manhad to, mabugat in hinang nila, karayawan hatimbangan. Ini katu. Kakuyakan hinang si mga bariman. Ar-ragbatu ba'dar ragbah. Kuyag, ganapan kuyag. Uning kuyag, ganapan kuyag. Magkukuyag sila, magtatagi sila harakan sintuhan. Bangbihaning kaya na naman mo, mabugat inhinang mo pardo iwan sin sunnat hatimbangan.
Nabanging kuyag mo sa Ramadan, pagpuat sin Ramadan, way na. Karayawan giantian kangian, karayawan tiapilan kangian. Bukun karayawan, diubulan karayawan. Taniyo mga anak po. Na. Ar-ragbatu ba'da ar-ragbah. Taki iban kuyag, tumunay sin kawajiban, tumunay sin sunnat, tumunay sin hak sin Allah Ta'ala, tumunay sin hak sin pagkahiniya, tumunay sin kapatut niya. Makakuyag, maita makakuyag, aun tutong basan sin Tuhan, hadlaw ka na, aun dirihilan sin Allah Ta'ala hakabuhi niya. Yan imbar iman. Takihan siya kabayaan sin Tuhan, di siya takihan na kabayaan niya, iwan na kabayaan sin pagkain niya, iwan sin kabayaan pinpiagisunan sin tao. At-targhib wal-raghbatu fi ta'atillahi wa ibadatihi wal a'mal salih. Makuyag siya tumunay sin pagtaat patuhan, iwan sin pagibadat patuhan, iwan sin sabarang hinang marayaw kabayaan sin Allah Ta'ala. Amuad tinialag niya dumadlaw. Amuad tiniamalan niya rumadlaw. Imbihad turagbus. Askalu fi mizanil abdi yawmal qiyamah. Mabugat at timbangan sinipun hadlaw ka na. Saan nyo yan, mga anak po? Na. Ini kaupat. Makakuyag. Bangyahin ang makakuyag ini. Lawing kuyag kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. An yata'addaba ma'allah. Maadat siya magtuhan. Inaiga masana to inirwa. Bukon maadat magtuhan, bukon maadat pagkahi, bukon maadat hamaran. Naig manin doyad to, takabburin nakaganti. Na nagtakabur man na juja na. Na. Imabugat at timbangan al-imanul kamil. Al-a'malu salihah. Alladhina amanu wa amilu salihat. Mabugat at timbangan ni hadlaw ka na kanininan. Saan yung mga anak po? Insumunod ayat. Wa amma man khappat mawajinu. Dabanghang pagtimbang yan. Magaan. Mabugat mangi, magaan marayaw. Paummuhu hawiyah. Impaghulaan niya nar. Impaghulaan niya apinal ka jahannam wal iyadu billah. Intari niya maghula biya sinhinat niya. Nabiya, unpya ganaran na sintauri na malas sa maghina, di namin sa malas sa magama. May naiging pag-addat patuhan. Tinimbaran niya, nagpapanjari sin Tuhan, in pagkaun niya, in kakukunahan niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Na hatimbangan. In tauri mengat mag-addat patuhan.
Dinamisan siya may at magadda tabaran niya. Dinamisan siya may at magadda tapagkain niya. Makaan. Mabugat kaniya mangi. Nabang miugatim mangi at timbangan. Paumuhu hawiya. Impaghulaan niya. Apinal ka jahannam. Intagin niya maghula. Biyasin sa kaula-ula. Hina niya. Bukun ama, sabab harua, malasa rin tawhama niya, malasa rin tawhay niya sa labin lasa niya kanina niya. Bihanin tagisin tao, madtupa pinal ka jahannam. Waliyahzubillah. Wa ma adraka ma hiya. Uno, kaingatan mura ka bang uning pagyanon. Inhulaan mo, hawiya. Nabang muri kaingatan. Ingatan na. Narun hamiyah. Kayu nasusuliab bukum biasin suliab dia dunya. Asaddu hararah. Sa kusug-kusug paso. Di katuwilain paso. Sa tiwila di. Au kada. Alpasanatin. Liablaban siya hang ibutahun. Sehingga miulah. Pulain lagbos sin lab. Insuliab niya, inlablab niya hang ibutahun. Magtangi si mga bariman simbuka. Hindi ka ito maguyong katawa, maghak-hak. Hindi yaw makakatawa. Makabuha. Luha mo yung tumo. Napagkamukunda sila biyak sa habiyad tuwing dagbos. Yung kabiyaksan nila maglami-lami, humakhak. Liablaban na isab alpasana ang ibutahon. Miuti in lupa. In lablabang katahon, ay ang ibutahon, panagnaan miula. Liablaban na isa bang ibutahon, miuti. Ikatu, liablaban na isab, kiusukan na isab, hang ibutahon. Miitum. Pula, puti, itum. Amad din ipagsulog ka niya. Mga anak ka po. Ulong kato taniw sinallahu ta'ala wala kita niyo piyahunitan. Imbulan Ramadan 5 bay pag-ubusya duwang muna ka dinatulan hang kabulanda tawakawantag siya madlaura piyapas na sintuhan indusa mo biya na kausin ang papiyag anak. Aung pakanap hayad to bang muna po asain unom adlaw, biya mo sinapuasin ang katahong. Inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dahil nga sababian mga tuwan, aun kabtangan si mga silan sahabat sin Nabi. Aula-aula na inupat khalifa, kapagunahan ni Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radiyallahu an. Uno yan, tuwaning kabtangan nila, haupo-haupo. Al-amalu salihah. Intao tiutugan ni nang marayaw kabayaan sintuhan. Labay rin nga pagtaat. Labay rin nga pagibadat. Yantaziruhu minallah. Aun tiatagaran kanya sintuhan. Aun patagaran sintuhan kanya hakamatay. Hirihil panagnanalom singkubul. Inadun na yari na. Baba kau sin tiu-tiu onda, baba kau sin sarang-sarang onda, baba kau sin mataud onda reng nakay mo. Uno yan in tiagaran ni patagaran. Tiatagaran ni hirihisin Allah Ta'ala. Number 1, rahmah. Ulung sin Allah. Magkagunahan kita niyo, kaulungan kita niyo, sintuan na kabuhi, pagdagpak na to, pakamatay, ulung da. Ikarwa, wal maghfirah.
kaampunan. Kaya pas na sintuhan yung dosa niya. Ar-rahmatu wal maghfirah. Pagulong ibang paglasa. In misid in risala kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala piara panagnaan sambil piara kakahinapusan. Ikarwa pag-ampun ibang paglasa. Rahmat sinallahu ta'ala. Pangampun sinallahu ta'ala kaniya. Ini katu waridwanullah. Uyag sinallahu ta'ala kaniya. Intuyad tu tiatagaran si mga bariman usog. Ibang bariman babay. Patagaran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Imapuas din nito. Nagtagad sila sin hangibutahon. Liablaban miula. Hangibutahun liablaban miuti. Hangibutahun liablaban mitu. Al-a'malul ma'asi. Inhinang maksiat. Aunday sab nagtatakad kaniya. Yantaziruhu minallah. Aun tiatagaran niya rin atuan patagaran kaniya. Ragpakanda ka waliyadu billah. Uno yan. Al-ikab. Punishment. Dia dunya. Wal maktualan. Mulka. Iwan astur sinallahu ta'ala kaymu kamatay. Ingkatan nagmaksiat. Maksiat dakula iwan siwi-siwi. Basta maksiat. Duma siya mag-atupatuhan. Di kaatuhanin Tuhan. Duma siya magbuno patuhan. Di kaatuhanin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan yung bariman. Doon sila. At-ta'atu wal ibadatu wal amalu salih. Ini yan al-mubashirat. Kakukuyangan dengan Allah Ta'ala. Amuanin panindog. Si mga bariman usog ibang bariman babae. Kagunahan na to. Pamipian hamasan natin. Damik yan, kabtangan nila pa. La yajalun nasu bi khairin. Kabayaan sila Allah Ta'ala, masanyang sila. Kabayaan sila Allah Ta'ala, naglalasa sa sila. Kabayaan sila Allah Ta'ala, masanyang sila kabuiwan na kamatay. Piarahan sila nabi, piarahan sila sulat, piarahan sila nikmat, piarahan sila sin katan-tan pakarajaan. Amin di na sila makapamung uno pa, diukup na sinallahu ta'ala, balabi-labihan pa. Uno pa yung sabab may tako rin makaibadat. Misanin na kao na magsubli badyo na kaibadat marayaw. Na, uno yan tuan. Di sila maiga karayawan sindumiwan sinadlaw, karayawan hakabuhi, karayawan hakamatay, salugay nila hinangunin sa butuntay ni. Mahtaramu. Salugay nila nag-aaddat-iaddat pakaniya. Nahin na igbiyaw mo kung maaddat ito. Kaya kantian sintakabung. Hikarwa wa akramu. Salugay nila, nagre-respect pakaniya. Ay bihawon tuan buko. So sila yan lang na ako nila. Hikatu wa ta'awanu. Salugay sila, nagtutulong tawa nga kabayaan sintuhan, di sila maiga karayawan. Ini kaupat, wa ta'addabu. Salugay sila, nag-aaddat-addati tudyo patuhan, iwan hantara nila magkahi, di sila maigalawang karayawan. Ini katu wa ahsanu pima bainahum, iwan nagmarayaw sila pakaniya, hantara nila, iwan patuhan nila, salugay nila yadto nagmarayaw, di sila maigdeng halawang karayawan. May tabiad to sa babintag na pusing karayawan, denga uno. Denga Allah subhanahu wa ta'ala.
Na mura-murahan, mga anak ka po, tub-tub na rin to. Uuhon na to yung jasad na to, iwan sinyawalihan na to, sa lugay na bubutok yun. Pataalukon na to, pakabayaan sin Tuhan, biya sing kataaluk, sin bariman usog, iwan bariman babay, mabugatin amal nila at timbangan, sabab kakuyakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala kanila. Tub na rin to, salam doa na mo, ang mga anak ka po atiranan, mura-murahan, bang mayan kita niyo yan ugaraan sin Allahu Ta'ala. Makatudyo kita niyo, pakabayaan niya, tumaalok kinatay na to, tumaalok insuara na to, tumaalok impito ang gautabaran na to, pakaridaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alallaha Subhanahu wa Ta'ala at tawfiqa wa syadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wala di may yung pagkuhan magkapungpong.